Yes, reka tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ndagushimira cyane wowe ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Ngusabe nawe dukurikiye bwa mbere kuri Kigali Top News, rero munsi ya video ukande kuri buti tukura maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ndizera ko mwatangiye kugenda mubibona ku mashusho. Ni Clarisse KARASIRA, umukobwa w'Imana n'igihugu, umuhanzikazi wakunzwe n'abatari bake mu muziki gakondo ndetse akagenda anakundwa mu ndirimbo zitandukanye yagiye akora. Ari kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 nibwo uyu Clarisse KARASIRA yagaragaje amarangamutima adasanzwe mu gihe amaze umwaka asezeranye na theben ifasha abayidejwa imbere y'amategeko, aho yasobanuye byinshi ndetse agaragaza n'amarangamutima ye adasanzwe nk'uko tugiye kubibabwira mu buryo burambuye. Bakaba bitangaje yifashishije urubuga rwe rwa Instagram, aho yanditse agira ati "Here in heaven, extraordinary marriage, happiness, a better life and growth I'm experienced is like paradise. I have never seen an amazing man in the whole world than my husband King D. By incomparable, my sweetheart, you are a life, love, best friend, great wise man of God, people, my boss and my daddy. Thank you Lord, thank you my family and friends." Akaba yagaragaje amarangamutima adasanzwe ndetse n'uburyo Clarisse KARASIRA aryohewe, aho yagize ati "Umwaka urashize nkoze mariage, ni ibyishimo bidasanzwe, nkomeje kugenda ngira uburambe muri paradizo, sinigeze ntekereza kuzagira umugabo mwiza nkawe muri iyi si. Uri umugabo mwiza, nukuri ndanyuzwe mu mutima wanjye, uri ubuzima bwanjye, uri urukundo, uri inshuti nziza, buri gihe nzahora nshimira Imana n'abantu, uri umugabo wanjye, uri boss wanjye." Akaba ari amagambo uyu Clarisse KARASIRA yabwiye umukunzi we nyuma y'umwaka bamaze basezeranye imbere y'amategeko, aho bahanye isezerano ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021, aho basezeraniye mu mujyi wa Kigali. Bahanye isezerano ryo kubana karamata. Kuri ubu ngubu Clarisse KARASIRA akaba akomeje kugenda agaragaza ibyishimo bidasanzwe atewe n'urukundo yahawe na theben ifasha abayidejwe, aho akomeje kugenda agaragaza ibyiza bidasanzwe. Reka ngushimire cyane wowe ufata umwanya ukagenda ubana natwe kuri Kigali Top News. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ukande subscribe maze ukomeze ubane natwe.